Kumshi Bintaban Rakhe ka World TB Month Jong Snem Araja Husao ka Office Trekam Joga District Tuberculosis Officer Jongka Bhoi District Nongpo Mentaga Sngi la Penlong ye ka jingat patba deki kali auto rickshaw ban sam jing tip shiki patba halo ka jingpang TB la ni tuberculosis kani ka jingat patba kelas dang nadu ka Office Jongka District Transport Jongka Bhoi berkelakut no hayo maulong buntli ki kali auto rickshaw kile shimbenta hakani ka jingat patba ka District Tuberculosis Officer Dr. E. Calving ila pentip bahaus nam beladep kumba saus pa sau punyongut ki briu lalap bakila don ye ka jingpang TB hakri Bhoi District barhau ni usnem ubamenta lalap baladon sau pu arngut ki bayo ye ka jingpang TB ila kenturu e ki briu bani trelang haka bani khunpursha e ka jingpang TB namar baka sarkar kathmu barkla penkre ban pendu jaj sendon ye ka jingpang TB hapo usnem 8,000 apusan sau punya ngut di bapang TB hapor Bhoi batang hauli usnem tumai bangi diagnose tumai badang tip tumai bapang TB gidon sau pu arngut dia kum ki nongya auto Jongka Bhoi dia kenduk sibun ki brio hakalan tiak kelentian kejumpi dengan terpat ye pi bantin ai kenika kubur sekiwe ke awareness program ada kilap bagi nongsong auto jumpi lani ki bahaya ngasem ke jumpi lani haga jinggalang hangno bapisiam ku gini ki dak disin bantin penbenale mi ke kubur ki capang kan jingpang tebi kenang bakila